Okay guys, jadi ADS Travel baru saja sewakan kereta kepada klien kita. Dan saya nak tanya sikit lah, macam mana akak kenal ADS Travel? Saya tengok dari TikTok. Oh, dah banyak kali lah. Banyak kali lah. Saya tengok scroll lah. Okay, macam faham. Review, baik punya review, so saya sewa lah. I see. Okay, jadi macam mana admin kita balas chat semua laju ke tidak servis kita? Okay. Okay. Sungguh bagus lah. Okay, jadi dari 1 sampai 5, berapa bintang kakak kasih untuk company? 8. Oh my god! 5, 8. 5. Okay, terima kasih. Okay, jadi guys, korang pun sendiri dah dengar macam mana customer kita punya review pasal company kita. Jadi kalau korang nak sewa kereta ke apa, jangan lupa contact kami dan enjoy cutian anda.